Mama wakwaba wafre me adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo ye yina yenim. His Excellency the Vice President Dr. Bawumia etc. Agroprama no so and I can say agroprama na say agroprama. Otisi mi so oye campaign no. Eni ye Eastern region obekwa omusibwe. Western region obekwa omusibwe. Northern region crowd ne kankema ahemfofo asofo youth no. Enye ize. 99 people communicate be stress or one ankasa na dan for NDC no offer phone no friend no se chale afie na yesi e penso agi ensem. Confusion na yabasa. Nti 2024 about your babatu. This NDC for ye gina bi on he ye gina benkuma na nimfa because ye hu ye left from your right bibia yabasa. Is a Vice President Dr. Bawumia waji bibia time ndi aso na ewebeko bia no mu atu edinachi na chese yen candidate o mampenda da mahama kwa wayira wo system ni mu enyam na be kan yentin se papa edi tu dwa e wa blend this ni friend ni di nkomo yentin conversation a o dey etira enough because yanko enti ye bompa say yankopon de ne kra be sie fom entem yembra yewa Bawumia campaign so yes Yeni ya yehu de ekoso obo pro from region to region. So from so cover by some 9 regions also. Yeah, at least. See that kind initially. Wo hwe edoma agi aboneso a woso NDC for. I'm telling you. Oh yeah. O man ka to mo freka say de ekoso de na it is akra. A woso omo. And ama a Kenya NPP party base nankasa. Enkofo nye nige bi say na asani e fe say ade anhwe enko yi say go for edo eni pay what you say it's a Kenya yen pa na here go on here about me occurrence ni nia no okọ region bia koboni bia ohia baye some 4 groups bi ohia traditional leaders meboa ahemfo okrum honum ohia asofo okrum honum ohia edwedifo okrum honum yes na we shia emebunu e okrom honum ho kwa de nyasa nketo maburu no sia no nyasa je hwe wo hwe sa socha ya enye kwa o matna ho adwene hu ye Mr. Sande Bacho wo the pictures ni videos na wo no ya fa bi pompe bi gusu hwe gusu na yenko wotumi se oye badwemba kodo wo rabo no bia enkofo omukwakuo no omukwakuo no ne farba ne ya fa say values and norms and cultures and traditions no ekura hemfo aneboa omne kuta wo enti udu sa ko na esa ukọ uri omukasa na ukacho mu nti a wo ba omo so omanwa kwan ama feedback so yewra dia wo ye dan no sese e wa ban ye e boan pa na emu nka wo hwe we ni sa wo ba obayamanya nke be boan pa enti o hwe omo gina ho the embodiment of the society of the region no yes o hwe o come chain enye for nothing o wi a okọ asofo ho any of the spiritual leaders ewo region no yes the spiritual vanguard ewo region no yes the spiritual soldiers ewo region no kono one me yadwen say ewias ma yewe enye honam ko a oh dabi eye honam ne san honhom enti ahemfo ne nka ho gina ho omobo ye ho ban physically and culturally no spiritual leaders asofo omobo oman ho ban spiritually yes your spiritual growth ni omobo ho ban enti Bawumia kwa onyo modin kitawo kitawo ehwe se dia aban ni asofo spiritual warfare spiritual vanguards spiritual vanguards aban ni won bedin kitawo atena yi ayedwuma boma ebeboa Ghana fompuntu ene your spiritual growth yes cause tell kodon say if you are blessed spiritually ebe manifest in physical exactly is it a show adwumpo a eda you Bawumia adwum you see again so the fact that okun spiritual leaders no say you see the fear of the wisdom is the beginning of God and the fear of the Lord
is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Say all come hopo enyom ko din kita ho e che se nyamesuro e woni mu hwe win hwe nkofo hwe show hwe na we no che se man na do so na omo sa no mo dan omo chi se ya no mo de bo mo chi ya enya se kitu o hwe ude wo Peter say omo sase ya no mo dan omo chi omo ba wo so a da me omo ba so wa nyina ye omo ba pemo menka we for sometimes necessary no hu omonta degree no mo so efe pa oh yeah na wo hwe ebi mu enem egu ebi national threat na bude show ba ebi security threat ni ebi wo show ba nim wo she say enthusiast and je original we when you obi a ya said that appeja se bese kwa ya de o so natural yes mate enti make no make us no enti ohun spiritual leaders e chere se owonyamesuro the fear the fear of God or correct me is the beginning of wisdom. Yes. Enti okohun nko ade chere se nipa no owonyamesuro abonyanyimde na ne nsem oka so far ni a chere se nyamesuro e wodi mu hwe akwa waje no we say omo de koto ahwehwe mu e so omo de to ahwehwe mu na 10 years time to come ya e de achakra no yes onie fefefe me auntie bi kwa me nkoma abreso okwo takwa na me papa hono munyi kwa me nkoma ba me papa fi o yempinifo mi wo takwa oba ne fi ena ofa me aunt satamo so ya be 3-4 years etane nan so up to now omokai ya omokai up to now omokai yes mati me ko back ho na me I said me wie me quickly for Bawumia campaign because Mr. Time no so yes and again so hwa enti otachi on traditional leaders otachi on spiritual leaders yes. and otachi on the economy of the region yes and only traders osia adobafo artisans yes osia nan nkrofo metifo osia mo otia yes because and also ema wo edwedie se de esiko na wonya kwan e ka chemo se wo me ba ya ye nie e ba ki wo ni ben ya gonja hini okay na yesi na do yes ka chemo so sorry njino na se na nya no kure okay and I go no me for so ovie so a o share the future of the region as in call youth o share the future of the region and only the youth no yeah yo eko no yeko we share the future of the region and only youth no yeah and youth connect yes exactly until we say wa hye bibia na godo say obi dream future ho a oyo ho pa na me boa me say obi dream future ho oyo ho